Yes, nanjye mbasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, abari mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi yose itandukanye y'u Rwanda ndabasuhuza cyane. Abari hanze y'u Rwanda, Malawi, Mozambique, Uburundi, Uganda, Tanzania, Malawi. Yes, ndababona cyane amaniga yanjye mwese mwibereye hano muri Zambia. Yes, abari mu mujyi wa Rusaka ndakeka mumeze neza cyane. Ni fresh zone, akavura kaguye. Ewana, nyuma y'igihe kinini cyane izuba rimeze nabi Rusaka muri Zambia, bakavura kaguye. Ndakeka mumeze fresh. Wakwibaza uti Wikreza tuzaniye ibiki hano kuri Gasake TV show? Yes, ni amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru mashya utari wumva handi hantu. Ni hano kuri Gasake TV show hamwe nanjye Wikreza. Yes, aha noneho mbazaniye inkuru idasanzwe ya M23 muri Kongo. Ibintu byakomeye mana we. Nukuri mana yo mwijuru ushaka watabara abakongomani bamerewe nabi cyane. Imiriri imyotsi y'amasasu niyirigoma. Inyeshamba za M23 cyangwa se M23 zakajije ibintu ewana. Intambara yakaze kuri M23 na Kongo ewana. FARDC rwose kubitwa cyane. FARDC yakubiswe ku buryo budasubirwaho ewana. Hano noneho ikidasanzwe ni iki mbazaniye urwandiko M23 yandikiye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. M23 yafashe ikaramu yishira ku rupapuro irandika iti Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa, ubwa mbere waraje hano muri Kongo uraseba. Ubu bwa kabiri ibi bintu uri kwijandikamo turi gutabara igihugu cyacu. Ni igihugu cyacu dushaka kugarurira umutekano. Uri Ubufaransa uri kuza kwijandika muri ibi bintu. Uri mubi. Si ibyo gusa baje kumwohereza ka video. Reka nze mbereka ka video M23 yaje kumwohereza. Numbaze ati yagakuye hehe. Ariko nkanjye Wikreza hano kuri Gasake TV show icyo nshinzwe nukubagezaho amakuru mashyashya agezweho utari wumva handi hantu, amakuru aba yizewe cyane. Aba bagabo ba M23 baje kubwira uyu perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, bamubwira bati shanda tabara igihugu cyanjye ukaza kwitambika. Banagira gutya bati sibiragarukira, bamwohereza ka video sinzi umuntu wafata gunda kubita inkoni ku kibuno, bamubwira bati turagukubita inkoni zo ku kibuno. Ni M23 ibwira Emmanuel Macron iti turagukubita inkoni zo ku kibuno. Aha ibi byaje kubaho M23 yari imaze kwigarura ikibuga cy'indege ewana n'indi mijyi ikomeye cyane hano muri Kongo, yifata ikubita ishwanyaguza. FARDC yaje kwiregura ivuga iti wapi ibi bintu ni leta y'u Rwanda ibiri inyuma. Iki gisasu nago
M23 yabasha kukirekura n'ingabo z'u Rwanda zakirekuye zikoresheje drone na M23 nayo igahita izayisubiza ivuga iti ewana ntabwo byagarukira niba koko ari na leta y'u Rwanda yateye iki gisasi ikoresheje drone mukaba mutabashije kuyibona n'ubugaragaza yuko namwe mutsinzwe. Yes, uru rwandiko M23 yije kurwandikira perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri iki gitondo cy'itariki ya 29 ubwo yaraye ifashe ikibuga cy'indege cya Goma ikarasa igisasu gikomeye cyane ku bubiko bw'imbunda za FARDC. Nibwo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaje kuvuga ati ewana ntabwo ibi bintu mbyemera reka nijandike nze nabare noneho na M23 nayo ihita imubwira iti aha ni igihugu cyacu turi gutabara turi gushaka kugarurira abaturage amahoro nawe ukaza kwitambika turagukubita inkoni ku kibuno. Yes, muri iki kiganiro kandi tuba turi kumwe niyo bita Serious Company. Yes, iyi Serious Company ni ikigo giherereye hano muri Zambia kigufasha kuba washaka ishop icuruza amafaranga menshi apana kuwaya we. Waba ushaka ishop yo gukodesha, waba ushaka inzu yo kugura, waba ushaka ishop yo kugura, byose ni Serious Company. Byose ni Serious Company nicyo kigo kigufasha nawe kuba waba uri herereye hano muri Zambia ukaba wacuruza ukabara makwaca ukaba icyo bita makwaca pana kuwaya bro. Ndaguhereza nimero ya Serious Company ni 0972 547189 Serious Company. Ndazisubiramo kandi nimero za Serious Company ni 0972 547189 Serious Company. Mutugane tubafashe namwe mucuruze mwunguka muba mushaka ibibanza byiza bihemeze neza bidari mu kibazo.